باش ناوی ملورین مامۆستا دیرۆک بۆرەیە ئەمە ئیرۆوانە کە دی جوانێ ڕەفێ حەفت جۆرە شیرۆڤە بکەن شخوا ئەم گەهانەوانە شەشا بەشەیە دوویە ها ئیرۆ مێژوەرە بەحسا وانە یا شەشا بکەن ناوێ و ناکێ مۆزۆپۆتامیا چەند ناوەندن دەما نەولۆتیکێدا مێژوەرە دنە دیاریکردن شخوا مۆزۆپۆتامیا چەند ناوەندن نەولۆتیکی gelek hebûn ew xwe bes me hinek jora me nîşankirinê pirtûkê de ew xweşeşin gelekî êgo balkêş bûn gund û çemê êgo demaberê heya nihakî hê jî weke gumbêjin bermahiyê wanakê mere têne xuyavîkirin. Li vê dirkê şeşin ji xwe me got me goyek ya yekemîn destpêkê parastgeha xirabreşkê min ha jor şîrove bikin gund û çemê koteberê gundê çemê xalan yê çara gundê newala cûrî ê pênca gundê erîhayê û ê şeşa ji xwe gundê cermoye. Li vê dirkê destpêkê me ji were behsa parastgeha xirabreşkê kin ji xwe parastgeha xirabreşkê ewnakê jî Bakurê Kurdistanê ye nêzî gundê xirabreşkê 15 kîlometr a Bakurê bajarê Rîhayê ye. Ev nakê ji xwe parastgeha xirabreşkê dema newlotîkê de heye heta nihakê mere ye li wê dirkê dibêjin divê em dikarin behs bikin em bêjin li gorî lîkolînan dibêjin divê parastgeha yekemîn ya dîrokê de hatiye xuyanîkirin û heta nihakê jî hê asarê wê nakê bermahiyên wanakê heta nihakê merene. Ji xwe dibê digihêjê 12000 sal berî zayînê li vê dirkê dibêje dibê li wê dirkê gelek mirovê ê destpêkê ê duê gundê xirabreşkê de û êgo parastgeh çêkiribûn ava kiribûn gelekî baweriya wanakê bi lawira dihat lawirê kovî bûn êdî bûn weke me em bêjin wanakê tiştekî pîroz ji xwe re dît ji xwe parastgeh çêkiribûn û gelek birengê lawira rengekî hunerî çêkiribûn serkevira nexşe kiribûn û çêkiribûn û baweriya wanakê bi wa lawira dihat. Li vê dirkê em dikarin bêjin enû baweriya wanakê bi şêra dihat weke gumbêjin mara ga weke gumbêjin gelek lawir hebûn دوی demê de baweriya bi wa lawira dihat ji xwe re xirabreşkê çêkirin parastgeha xirabreşkê çêkiribûn ava kiribûn û serkevira nîşan kiribûn lawir nîşan kiribûn û çêkiribûn rengekî hunerî û baweriya bi wa nakê dihat. Li vê dirkê parastgeha xirabreşkê em dikarin bêjin ji xwe ew nakê me behs kir me got me got serdema kevirî ya nû de em bêjin parastgeha yekemîn bû a dîrokê de hatibû xuyanîkirin ji xwe me dîsa jî em jor dibêjin enû digihêjê 12000 sal berî zayînê li vê dirkê me ji were behsa ji xwe dibêje dibê enû li vê dirkê ew parastgeha xirabreşkê mirov li wê dirkê diciviya weke gumbêjin kul û derdê xwe digotin hem kêfa xwe li wir dikirin parastgeha xirabreşkê tiştekî pîroz bû cem wanakê ê mirovê destpêkê. Li vê dirkê em ên hakê herin ji were behsa gundê û çemê koteberê kin. Gund û çemê koteberê ji xwe ewnakê jî li Bakurê Kurdistanê bû li 7 kîlometr dûrî navçeya Erxenê bû li a bajarê Amedê ev nakê jî gundekî binavû deng bû gelek tiştê balkêş tê de hebûn dîrokê de ji me re hate xuyanîkirin li gorî lîkolîna êgo li wê dirkê xebitîn û lîkolîn dikirin gelek tiştê baş li wê dirkê li gundê û çemê koteberê dîtin. Weke çi em dikarin bêjin ji xwe me got ewrex çemê Diclê jî bû li vê dirkê destpêka serdema kevirî ya nû de ew jî gundekî weke gumbêjin ê destpêkê navendeke sereka a cîwarbûnê a mirova bû li wê dirkê mirov dijiya li wê dirkê weke gumbêjin jiyana xwe berdewam dikir. Li gorî lîkolîna û êgo tiştê got çemê koteberê de dîtine bêjin divê digihêjê 11000 sal berî zayînê li wê dirkê gelek ji xwe em bêjin enû ê mirovê li wê dirkê ji komkirinê û nîçîrvaniyê derketin û dest biçikirin ketine weke gumbêjin ketine çandiniyê û kedîkirina lawira û şivantiyê de. Li vê dirkê gelek lawir li wê dirkê xwe dîtkirin weke meselen meh bizin gelek tiştê ji xwe çandinî jî dikirin çandiniyê de gelekî bi tiştê wayî balkêş hata xuyanîkirin bi lîkolîna wanakê re dîrokrasa wanakê re weke genim weke nîskê ca ev tiştê wilo li gundê koteberê hata xuyanîkirin ji xwe em dikarin bêjin jî enû li wê dirkê gelek tiştê wa gundê wa çilo hatibû avakirin bi rengekî balgêşî û bi rengekî gelekî baş û xweşik çêkiribûn malê wanakê malne duqet bûn yani em bêjin enû gundê wa gelekî berfereh bû û malê wanakê mezin bûn bi malê wanakê weke gumbêjin ji xwe şikevir bûn
او جی کبره وک گم بیجن کبر چه کربون بجد بالگوری ایگو پایگره گو لویدر که هاتنا خویانی کرن پایگره کیل لویدر که دی خویانی کرن انو چقا گنده کتبره تشتی بالگیشی تی ده هبون گلک تشتی برماهین واناکی گلکی بالگیش بون لویدر که گنده امین ها که هرن گنده سیاش خوا گنده جمع خالان خوا ابجی الباکوری کردستانیم ام تکارن جوره بیجن الباکوری کردستانیا او جی الباکوری باجار الهیا البر آباد دجله او جی جهدگره وشخوا ام تکارن بیجن گنده خالان او جی تشتکی گلکی باش بو دستپیکا سردمان اولوتیک ده شخوا او ناکی جی وکا گم بیجن بنابو دنگ بو گلک تشتی بالگیشی تی ده هاون تشتی ایگو بالگیش دکی جمره و حتی خویانی کرن دگنده خالان ده دبیجن دبی گلکی فراغی سیرامیک ده جهاتی بون یعنی گلک تشتی گلور تشتی سیرامیکی ایگو بدیروکنا سارا نهاتنا خویانی کرن و دیدن دبیجن دبی گلکی گنده خالان گلکی وکا گم بیجن فراغی سیرامیک ده جهاتی بون و تشتی وای بالگیش هبون گلک تشتی وای خوشک بون الویدر که ما مستا امین ها که هرن شخوا مگو اوجی دگهیجه 11,000 سال بری زاینه امین ها هرن گنده نوالا جوری ام کارن بیجن اوجی گنده نوالا جوری اوجی الباکوری کردستانیا لروجاوای نفچه حلوانیا وشخوا باجار ریحای لبر چمی قنطاری جهدگری ایگود هرک سر آبا چمی فوراته دم ابناکی شخوا ابناکیم بیجن انو ابناکی سر چمی فوراته ده ند دجله بو الویدر که ما مستا ام کارن جوره بیجن انو او گنده نوالا جوری او جی تشتی گلکی بالکیشی ته ده هبون شخوا ده سردمان اولوتیک ده دسپیکا سردمان اولوتیک ده بجه جهه هلبرین و زوین چاندنی گلکی نور هاتون خویانی کرن وکا چه ام کارن جوره بیجن وکا گنم میس بازیلا گلک تشتی ده هاتون خویانی کرن الویدر که شخوا دبیجن دبی اوجی گنده نوالا جوری دبیجن دبی اوجی تشبهه وکا گم بیجن عینی وکا گنده و چمه کتبره تی خویانی کرن الویدر که ام کارن جور بیجن دگوری لیکولینا دگوری دیروکنا ساوانا که دبیجه دبی اوجی دگهیجه 10,000 سال بری زاینه یعنی نو کوا گنده دینا که ابناکی هنه که کونترم تکارن بیجن ابناکی جی گنده نوالا جوری شخوا تشتی گوته ده هاتبو خویانی کرن صفر دیتبون صفر ام بیجن انو دماغو دیروکنا سا افتش دیتن گلکی فهم کرن انو مرووه دوی گنده نوالا جوری ده گلکیش کنزیا فهم کرن معناتو ابناکی جی وکا گم بیجن شخوا او تشتی گو صفر دیتبون لوی درکی بوارا در کتبو بیجد بی حتی انهاکی جی حیاة دماما یا انهاکی جی او تشتی صفر هید بن چمی نوالا جوری ده هی هنه یعنی ام بیجن برماهی و اناکی هی جی بلکی هما بن حتى نهاكي الفيدر كي إيش خوا أمجود مجو أو ناكيجي أو تشتي صفر ما بحث كرج ورا أو ناكيد بيجن بدقهيجي 7,500 بري زايني أو تشتي صفر الفيدر كي دوي جندي دو دوي تميدا هاتيه ديتن الفيدر كي أمش خما جندينا ولا جوريجي ما خلاص كر أمين هاكي هرن جندي أريحاي أو جي لخاطع في كنعانية أو فلسطيني شخوا ام کارن جوره شیروبه بکن وکا گم بیجن گنده عریحای نزیکی چمه اردنیا و او ناکی البر دریایا رش تیخو یعنی کرن و دبیجن جمره مروفه دست پیکی ایلوی درکی گو گند آبا کرنا گلکی وکا گم بیجن چانده من ابندک دیواربونه بو اوجی مروفه ایلوی دمیده جخوا چانده سمیتیک بون چاندا سمیتیک بون سردما یا نودا بنابو دنگ بو گنده آریها او جیتشتی بالکیشی تی ده بون الویدر که امکارن بجن جور الگوری لیکولینا واناکی جمره بحث کی و تی دیار کرن انو گنده آریهای دگهیجه 9,000 سال بری زاینی فهم کارن بجن ام دهانا گنده چرمو گنده ششای گم جور شیروه بکن و بحثای بکن گنده چرمو او جیل باشور کردستانیا 35 کیلومتر آباجار کرکوکیا لوی درکی مروف اوجی لوی گندی گلکی جیابون و ناوندکا سرکه یا جواربونی بوج مروفا لوی درکی جیانا خو بردوام کرن شخوا ام کارن بیجن اوجی چاندنی رجحاتی بون پیشکتی بون ام کارن بیجن گوری لیکولینا شخوا گنده چرموی دگهیجه 7,000 سال بری زاینی اذن هاکی مجوره مهرشش گند مجیرو بکرن
ئەمە جۆرە دیسە دووبارە بکن ما ئیزەن مە چ فێم کرد بێ وانێ ئنو پاراستگەها خراپرەشکێ دگهێژێ 12,000 سال بەری زاینێ گوندێ چەمێ کۆتەبەرێ دگهێژێ 11,000 سال بەری زاینێ گوندێ چەمێ خالان دگهێژێ 11,000 سال بەری زاینێ گوندێ نەوالا جووری دگهێژێ 10,000 سال بەری زاینێ و گوندێ ئەریهایە دگهێژێ 9,000 سال بەری زاینێ ئەمە وەکو گومبێژن ئەم تالیاوی ناکێ ئەم بێژن گوندێ جەرمۆیێ دگهێژێ 7,000 سال بەری زاینێ ئەف گوند و چەم ئێگۆ بالکێش بوون مۆزۆپۆتامیا هاتبوونە خویانی کرنج مەرە سەردەما نەولۆتیکێدا یا پێشکەتی یا گۆ مرۆڤ پێشکەتە بوو گەلێک تشتادا چاندنیەدا کەریکردنا لاورا ئاواکردنا گوندادا ئەف تشتێ وای بالکێشی ئێگۆش بەرواناکێ مابوون وەکو گومبێژن لیکۆلینان ولگۆری لیکۆلینان دیرۆکناسان ئێگۆ الور تشت و تشتێ واناکێ دیتبوون گەلێکی گوندێوا باش بوون و خۆش بوون لەوێ درکێ ئەم گەهانە تاویاد وانەیش خوا من هاکی هەرن پرسێ نرخاندنê جۆرە şîrove bikin me jۆرە çareser kin pirsê nerxandinê pirsayekê dibêje di kolanên got li derdora çemê koteberê hatine kirin çi hatiye dîtin ji xwe me got me got li herwîdora çemê koteberê ji xwe gelek tişt hatibûne dîtin bes tiştê ê balkêşî malê du qet hatibûne çêkirin û her wiha peygerokên bi kîlê hatine çêkirin diyar dikin got li vê derê gelek pêşketinên hunerî hebûn di gundê koteberê de ev nakê pirsayekê bû nihakê me herin jۆre pirsa di duwa jî çareser bikin pirsa di duwa dibêje dibê gelo jiyan li çemê koteberê çawa bû şîrove bike ji xwe me got me jۆre şîrove kir berî nihakê me jۆre got me got li gundê koteberê gelek tişt hatibûne diyar kirin mirovê wê dirkê ê destpêkê ji nîçîrvanî û komkirinê derbasî çandiniyê bûn kedîkirina lawira avakirina gunda tiştê weke genim lûr hatibû dîtin digihêjê 8,500 berî zayînê de li wê dirkê li bê genim dîtibûn û nîsk çêtkir nîsk û cejî lûr hatibûne xuyanî kirin li vê dirkê em dikarin bêjin û gelekî tiştê wayî balgêşî ev bûn me jۆre şîrove kir pirsa di duwa jî me xilas kir hamê herin pirsa sisiya dîtina tiştên ji sifirê di newala cûrî de tê çi wateyê ji xwe em dikarin jۆre bêjin tê wateya û çima tiştê got ji sifir hatibûn dîtin newala cûrî de çi bû çima ji ber got em dikarin bêjin ji gelekî işkenzeya fêm dikirin ê mirovê wê dirkê gelekî işkenzeya fêm dikirin ji ber wilo gelek tiştê ji sifirê hatibûne xuyanî kirin nihakê me herin pirsa çara pirsa çara dibe tu ji xirabreshkê fêrî çi bûye em dikarin bêjin xirabreshkê ji xwe me got cihê jinê bû destpêka jinê got li wê dirkê pîroz dîtin û herwer baweriya wa bilawira û gelek tişta jî dihate dîtin bes çareserkirina ya çara em dikarin jۆre diyar bikin xirabreshkê me çi jê fêm kir xirabreshkê weke yek ji cîwarbûna serdema jinê tê nasîn ev pirsaya çara bû ji xwe me xilas kir pirsa pênca dibê bersiva rast hilbijêre xirabreshkê li nêzîkî kudrê bû ji xwe me got xirabreshkê li nêzîkî rîhayê bû ya di duwa dîroka erîhayê vedgerekî ji an salê vedgerê 9,000 sal berî zayînê ev bû wana me me şîrove kir ji we re û me xilas kir heta waneke dî ez we bibînim kêf û xweşiyê de û spas